Hashize iminsi ingabo za Ukraine mu gitero gitunguranye zikandagije ibirenge byazo ku butaka bw'Uburusiya mu ntara ya Kursk. Hari ku itariki ya 6 y'uku kwezi kwa munani muri uyu mwaka 2024. Byabaye igitero gitunguranye cyatunguye bikomeye igisirikare cy'Uburusiya gisanzwe kiri mu bisirikare bikomeye ku isi. Igitero cy'ingabo za Ukraine mu Burusiya nta muntu n'umwe wari warigeze atekereza ko gishoboka. Nta wumvaga ko cyabaho kubera uburyo ibombe by'Abarusiya gitura ku mijyi ya Ukraine irimo n'umurwa mukuru Kiev. Nta watekerezaga ko Ukraine yanatinyuka kohereza ingabo mu Burusiya. N'ubu biracyagoranye kwiyumvisha ku ngabo z'Uburusiya ndetse na bamwe mu baturage b'Abarusiya uburyo ingabo za Ukraine zabashije kwinjira mu Burusiya zikigarurira ibice bitandukanye, n'ubu ngubu zikaba zikibifite. Raporo zo ziravuga ko ingabo za Ukraine zimaze kwigarurira imidugudu cyangwa se ibyaro 82 biherereye ku birometero kare 1150. Aha hantu ntabwo ari hanini cyane, ariko hasobanuye byinshi cyane kuba hari agace k'Uburusiya karimo kugenzurwa na Ukraine. Ku rundi ruhande, nubwo hari amakuru avuga ko abasirikare bakuru bo mu gisirikare cy'Uburusiya batiyumvisha uko iki gitero cyagenze ku kigero kingana uku, ngo n'abasivili ubwabo baba Abarusiya n'Abanya-Ukraine nabo ngo baratunguwe cyane kubera ko batari bazi ko ingabo za Ukraine zageze intambara imbere mu Burusiya kugeza aho zageze ubu ngubu nyuma y'iminsi 10. Gusa nubwo abasirikare bakuru bavuga gutyo, ngo bashobora kuba harabayeho uburangare nanone ku gisirikare cy'Uburusiya. Hari amakuru avuga ko igisirikare cy'Uburusiya ngo cyabonye amakuru mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka ko hashobora kuzaba igitero cy'igisirikare cya Ukraine, ariko ngo ntibagira icyo bayakoraho. Ni amakuru y'ubutasi babonye yavuga ko igisirikare cya Ukraine cyari kirimo gutegura ibitero byo kwinjira mu Burusiya. Gusa igisirikare cy'Uburusiya cyasuzguye amakuru mu buryo bukomeye. Iby'aya makuru byavuzwe n'umwe mu badepite b'Abarusiya banabaye mu gisirikare cy'Uburusiya bakagera ku ipeti ryo hejuru cyane, yitwa Andrei Guryov. Yashimangiye ko umugaba mukuru w'igisirikare cy'Uburusiya General Gerasimov atigeze ashaka kwizera iby'ayo makuru y'ubutasi. Ku rundi ruhande, Perezida Vladimir Putin ntabwo aragira icyo avuga gikomeye kuri iki gitero, uretse kuvuga ko igisirikare cya Ukraine cyakoze ibikorwa by'ubushotoranyi mu gihugu cye. Ngo yaricecekeye rwose nk'uko asanzwe abigenza. Bivuga ko mu bikorwa bikomeye nk'ibi ngibi, iyo afite ikintu arimo gutegura gikomeye, ngo ntabwo avuga byinshi. Bamwe mu batasi b'Uburusiya, ikintu cya mbere yakoze ni ukudaha abategetsi ba Ukraine icyo bashakaga cy'uko ingabo za Ukraine nizimara gutera Uburusiya ngo Putin azagira igihunga agategeka igisirikare cye kiri muri Ukraine kugaruka mu Burusiya kikirwanaho. Ibi nibyo abategetsi ba Ukraine bashakaga. Bashakaga ko ingabo za Ukraine nizigera mu Burusiya, Uburusiya ngo buzahita buhamagaza ingabo zabwo ziri muri Ukraine, maze Ukraine ikoroherwa n'ibitero by'Uburusiya byazengereje ingabo zayo kuva mu myaka 2 n'igice ishize. Vladimir Putin nk'umutasi ukomeye cyane azi neza imitekerereze y'abantu nk'aba ngaba, niko ibinyamakuru bitandukanye mu Burusiya bivuga. Ngo icyo yakoze rero, abasirikare be muri Ukraine yabahaye amabwiriza yo gukaza ibitero, none hakihaniza Abanya-Ukraine bya nyabyo. Ibi kandi ni nako bimeze, kuko kuva abasirikare ba Ukraine bakwinjira mu Burusiya, ibitero by'ingabo z'Uburusiya kuri Ukraine byakajije umurego. Drone nyinshi zarahagurukijwe zigaba ibitero mu bice bigenzurwa na leta ya Ukraine, kugeza no mu murwa mukuru wa Ukraine Kiev. Ahaboneka hose bashobora kugaba ibitero barimo kubihagaba. Ku rundi ruhande kandi, Vladimir Putin kugarura igisirikare cye akivanye muri Ukraine akakigarura mu Burusiya, nabyo ngo yabishakiye ikindi gisubizo. Yahamagaye abasangira ngendo be cyangwa se inshuti ze zirimo Colonel General Ramzan Kadyrov, umutegetsi w'ikirenga wa Chechnya, ndetse anasaba ubufasha perezida wa Belarus Alexander Lukashenko. Bamwoherereje abasirikare, maze nawe yongeraho abandi bakeya basigaye mu Burusiya, maze bajya gutangira abasirikare ba Ukraine bagabye ibitero ku Burusiya. Aba barwanyi bo ku butaka
ngo Perezida Putin yahagurukije drone zo kubunganira, ngo ni drone zibarirwa mu magana. Ubu rero abasirikari b'Abarusiya bafashijwe n'abanyaceceniya ndetse n'abo muri Belarusi ngo bahanganye cyane rwose n'igisirikare cya Ukraine mu ntambara idasanzwe. Nubwo igisirikare cya Ukraine bivugwa ko kirwana, yewe cyaninjiye mu bice byinshi by'Uburusiya, ariko nacyo ngo ntabwo kiragera kure. Ibinyamakuru bitandukanye byo muri Ukraine byanditse ko ku ngabo za Ukraine kugera ku butaka bw'Uburusiya zikamara iminsi 10 yose ngo ni igitego gikomeye cyane kuri Ukraine, bikaba igitutsi ku Burusiya, kubera ko ngo ibi byongeye kwereka abanya-Ukraine ndetse n'ababashyigikiye ko burya Ukraine uko yabisumbirijwe kose ngo ishobora guhangana n'Uburusiya mu ntambara. Kugeza ubu Uburusiya burusha Ukraine umubare w'ingabo n'ibikoresho bya gisirikare bihambaye, ariko ku banya-Ukraine ngo umutima wo guhangana no kwiyemeza no kudasubira inyuma ngo nibyo birimo kubafasha cyane kandi babirusha Abarusiya. Ku rundi ruhande nanone Perezida Vladimir Putin nubwo atuje akaba nta cyarimo kuvuga kuri ibi bikorwa birimo gukorerwa mu gihugu cye, ngo arakiga ku gisubizo gikwiye, kubera ko aba basirikare bigabije ubutaka bw'igihugu cye bakakivogera, ngo ntabwo basohoka gutyo gusa. Abasesenguzi bamwe mu bya politike baravuga ko n'abanyaceceniya bagejeje Abarusiya ku kigero cyo hejuru mu kubashotora, ngo ntabwo batinyutse kuzana intambara ku butaka bw'Uburusiya. Bo bagabaga ibitero by'iterabwoba ku buryo igisirikare cyakoraga za operasiyo zikomeye cyane zo guhangana nabyo, apana kohereza abasirikare. Vladimir Putin ashobora guhana abanya-Ukraine ngo ntibazongere gutekereza kohereza ingabo mu Burusiya. Ibi ni ibivugwa na bamwe mu basesenguzi. Icyo Putin ashaka ni uko igisirikare cy'igihugu cye cyatangirije abanya-Ukraine mu ntara ya Kursk. Bamwe mu basesengura iby'intambara baravuga ko Perezida Vladimir Putin mu mayeri ya gisirikari ashaka gusunika ingabo za Ukraine akazisubiza inyuma, maze zasubira muri Ukraine ku mupaka bakahasanga abasirikare b'Abarusiya bategereje, bakabagotera hamwe, bakabasunikira mu mibereho mibi ishoboka yo kubicisha inzara no kubafata mpiri, maze aba basirikare batinyutse ubutaka bw'Uburusiya bakicwa umwe ku wundi. Bamwe muri aba basesenguzi ariko bari ku ruhande rw'Uburusiya bavuga ko Perezida Putin arimo gutegura ibikorwa by'uburyo nta musirikare wa Ukraine winjiye mu Burusiya uzasubira mu gihugu cye. Igisirikare cy'Uburusiya ngo kirashaka guha isomo ry'intambara abasirikare, niko babivuga. Ku rundi ruhande kandi aba basesenguzi mu bijyanye n'intambara bavuga ko bigaragara neza ko urusimbi rwa Ukraine rwo kugaba igitero ku Burusiya, uretse gushyira igitutu kuri Perezida Vladimir Putin, igitutu cyo kugabanya ingabo ze muri Ukraine, ngo bashakaga ko nahatirwa kujya mu mishyikirano. Birashoboka cyane ko igisirikare cya Ukraine cyabikoze mu kubura amahitamo ndetse no kwirengera, kubera ko abajenero b'abanya-Ukraine ndetse na Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ngo bari bamaze kubona ko abaterankunga b'iyi ntambara basaga naho bari bamaze gucika intege, ngo babonaga ko inkunga baha Ukraine nta kintu yimaza, kubera ko ngo yananiwe gutsimbura igisirikare cy'Uburusiya cyamaze kwigarurira harenga 20% h'ubutaka bwose bwa Ukraine, by'umwihariko mu ntara za Donbass na Donetsk. Ukraine ibonye ko itabasha kwirukana abasirikare b'Uburusiya bari ku butaka bwayo, ngo bateguye umugambi wo kwerekana ko inkunga bahabwa bayikoresha, bagaba ibitero ku butaka bw'Uburusiya nabwo bwasaga n'ubwiraye. Ibi ngo byatumye buri wese ndetse n'abasirikare b'abanya-Ukraine binjiye mu Burusiya batungurwa bikomeye cyane, kubera ko ngo byaraboroheye cyane. Ahangaha urusimbi rwo kwemeza abaterankunga b'intambara ko Ukraine ibonye ibikoresho bikomeye cyane yatinyuka ikareba mu maso Vladimir Putin n'igisirikare cye, ngo ni urusimbi rwagenze neza, kubera ko abanyaburayi uhereye ku munyamabanga mukuru wa OTAN bwana Jens Stoltenberg uri ku musozo wa manda ye izarangira mu kwezi kwa 10 muri uyu mwaka nk'umunyamabanga wa OTAN, abategetsi b'Ubudage, Ubufaransa, Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo bakomeje kwigira nyoni nyinshi kuri iyi ntambara. Nyuma y'iki gitero ngo bongeye kubona impamvu yo kugaruka mu itangazamakuru
bavuga uburyo Putin yamaze igihe kinini cyane akanga isi ko akomeye, nyamara ngo atari ko bimeze. Iki gitero cya Ukraine ku Burusiya ngo cyongeye kwereka isi kw'imyiteguro ndetse no kwiyemeza bishobora gutuma igisirikare cya Ukraine gitsinda Uburusiya muri iyi ntambara. Ibi Ukraine yakoze ngo birasa no kubwira abaterankunga iti nimuduhe intwaro zihagije, ahasigaye tujye i Moscow kumvisha Uburusiya. Benshi bavuga ko ibi byose Vladimir Putin ashobora kuba bizi, akaba ariyo mpamvu nta kintu kinini avuga ku birebana n'iki gitero. Igitekerezo cy'abakuru b'ingabo z'Uburusiya muri iyi minsi ngo ni ugutsinda igisirikare cya Ukraine mu Burusiya no muri Ukraine kigasenywa burundu. Gusa ibi nabyo biragoranye kubera ko abanya-Ukraine mu ntara ya Kursk bahanganye n'igisirikare cy'Uburusiya aho bakigerageza kwinjira imbere mu bindi bice by'Uburusiya. Iyi ni intambara yatangiye benshi bavuga ko izarangira mu minsi mike. Uyu munsi imaze imyaka 2 n'igice. Yatangiriye muri Ukraine ubigeze mu Burusiya. Mu ntangiriro abanya-Ukraine nibo bari impunzi biruka. Uyu munsi abarusiya nabo ni impunzi. Ntawe uzi uko iyi ntambara izarangira. Intambara yose ikomeye wavuga, yaba iy'Uburayi, yaba iy'isi, yaba iyo mu burasirazuba bwo hagati cyangwa se iyo muri Afurika, uramutse uvuze abayigiramo uruhare ntabwo habura mu Burusiya. N'uyu munsi intambara zugarije isi, yaba iyo muri Ukraine, yaba iyo muri Gaza, yaba ishobora kurota hagati ya Israel na Iran, yaba iyo muri Syria, Uburusiya buzifitemo ukuboko. Igihugu cya kabiri ku isi mu by'igisirikare n'uburwanyi. Hafi buri mwaka i Moscow igisirikare cy'Uburusiya gikora amagerageza ndetse no kwiyerekana ngo hagaragazwe intwaro nshya iki gisirikare kiba cyungutse muri uwo mwaka. Nk'ubu mu gihe kitari kinini gishize bagerageje missile hypersonique Zircon. Bayita missile hypersonique kubera ko igenda ku muvuduko urutuwijwe. Ni igisasu kigenda ku muvuduko w'ibirometero 1225 ku isaha imwe. Kigendera hejuru cyane mu birometero 28,000 hejuru y'isi. Missile hypersonique Zircon ni igisasu ubutegetsi bw'Uburusiya bwemeza ko ari igisasu kidashobora gutsindwa, invincible. Mu byo badasiba kugaragaza buri mwaka haba harimo char militaire cyangwa se ibifaru bishya. Ibisasu bya missile nka S-400, indege z'intambara zitwa Sukhoi ndetse na MiG n'ibindi. Kuva mu 2008 Perezida Vladimir Putin ashora amafaranga menshi mu gisirikare cy'igihugu cye. Igisirikare bivugwa ko ari icya kabiri ku isi mu buhangange. Buri mwaka bashora miliyari 56 z'amayero mu gisirikare. Ni hejuru ya 4.3% by'umusaruro mbumbe w'igihugu wa buri mwaka. Bavuga ko igisirikare cyabo ari ishema ry'igihugu. Kuri Perezida Vladimir Putin, abasore n'inkumi bagize ingabo z'Uburusiya, abaragwa b'igisirikare gitukura cyangwa se armée rouge nk'uko bakita, nibo cyizera igihugu cyubakiyeho kubaho kwacyo no gukomeza ubuhangange imbere y'uburengerazuba bw'isi batareba kurebana ikijisho. Perezida Putin ashaka gutsinda intambara zose Uburusiya bwinjiyemo, kandi ibyo ngibyo akabimenyesha isi yose. Iyo bavuga ububasha n'imikorere by'igisirikare cy'Uburusiya, ntabwo hasiba kugaragazwa ubwato burenze bumwe bwa rutura bugenda munsi y'amazi bushobora kwifashishwa mu kurasa ibisasu bya nucléaire. Mu birebana n'ibisasu bya nucléaire cyangwa se ibyo twita ibisasu bya kirimbuzi, Uburusiya nibwo bufite byinshi ku isi. Bafite mwene ibi bisasu 5977. Bakurikirwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite 5428. Hakabona gukurikiraho Ubushinwa n'Ubufaransa nabo bafite ibibarirwa mu magana. Rwagati mu ntambara Uburusiya burwanamo na Ukraine, Perezida Vladimir Putin ntabwo yatinye gusaba Minisitiri w'Ingabo ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo z'Uburusiya gutegura izi ntwaro zigashyirwa mu mwanya za kwifashishwa igihe cyari cyo cyose.
intwaro abarusiya bafite iteye ubwoba kurusha izindi ni RS-28 Sarmat. Amerika n'Uburayi bayise Satan 2 cyangwa se Shitani wa kabiri. Niyo misile ishobora gusenya kurusha izindi zose mu ntwaro zubatswe n'uwari we wese kugeza uyu munsi ku isi. Ni misile ifite imitwe 12 ya nucleaire ishobora kohereza mu birometero 10,000. Ni igisasu kidashobora kubonwa na za radar zireba ibigenda mu kirere. Ni intwaro yakubika igihugu runaka bucece nta wayibonye. Abantu bakabona igihugu gihindutse umuyonga batazi iki cyituyeho. Iyi misile bavuga ko ishobora gukura ahantu hangana n'Ubufaransa. Kuri Vladimir Putin iyi ni intwaro izatuma abanzi b'Uburusiya batekereza kabiri mbere yo gufata icyemezo icyo ari cyo cyose cyo guhungabanya umutekano w'Uburusiya. Mu makuru tubona harimo uburyo mu bihe bitandukanye ingabo z'Uburusiya zagiye zikubitwa inshuro mu bitero bigiye bitandukanye mu ntambara barimo barwanamo na Ukraine. Ariko hari n'andi mashusho twabonye ya char blindé cyangwa se ibifaru by'Uburusiya n'ubwinshi bwabyo. Hari nk'ifoto yakwirakwiriye hose igaragaza umurongo w'ibirometero 60 w'ibifaru by'Abarusiya. Ni umurongo w'ibifaru uva i Kigali ukagera Rwamagana. Igisirikare cy'Uburusiya kuva kera cyamamaye kubera umubare w'ingabo zikigize ndetse n'ubuhangange bwazo mu kurwana intambara bidashingiye ku bikoresho bafite gusa ahubwo binashingiye ku myitozo bakoze. Ibi bivugwa haba ku gisirikare cyabo cya kera Armée Rouge ndetse n'igisirikare cyabo cy'uyu munsi kigezweho. Ishyirwaho ry'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete cyiswe Armée Rouge ryaturutse ku gutsindwa k'Uburusiya mu ntambara ya mbere y'isi. Mu 1918 nibwo hashinzwe iki gisirikare bise Armée Rouge. Iki gisirikare kikimara gushingwa cyahise gitangira kwiyubaka mu birebana n'ubuhanga bw'imirwano hagamijwe ko kizafasha Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete kubona intsinzi mu zindi ntambara zose bazinjiramo. Birengagije andi mahame yose agenga igisirikare ahubwo bo bashyira imbere guhanga ibishya. Bize cyane byiswe mobile warfare hakoreshejwe ibikoresho nk'ibifaru ndetse n'indege z'intambara. Ubu ni uburyo batekereje ko bwabafasha cyane mu kwinjira mu mirongo y'umwanzi. Aya masomo y'imirwanire ari mu byabafashije gutsinda ibitero bigiye bitandukanye mu ntambara ya kabiri y'isi, cyane cyane intsinzi y'Abasoviete mu gitero cya Stalingrad. Igitero cyamenyekanyeho guhindura imigendekere y'intambara ku ruhande rw'Abaliye cyangwa se abarwanaga ku ruhande rw'ibihugu by'uburengerazuba bw'isi. Iki gihe Abasoviete batsinze igitero ariko bagize inkomere nyinshi n'abapfuye barenga miliyoni haba mu bitero bya Stalingrad ndetse n'icya Moscow. Ubuhanga bakoresheje ndetse n'uburyo bw'imirwanire bakoresheje barabikomeje nyuma y'intambara ya kabiri y'isi. Bivugwa ko nyuma y'iyi ntambara ya kabiri y'isi igisirikare cy'Uburusiya cyari gifite abasirikare bari hagati ya miliyoni 10 na miliyoni 13. Ni nk'uko Abanyarwanda bose baba ari abasirikare. Gusa nyuma y'uko Ubudage butsinzwe intambara abasirikare b'Abarusiya basigaye ari miliyoni 5. Iki gihe nabwo ingufu z'ubutegetsi bw'Uburusiya zagiye mu kubaka iterambere mu gisirikare cy'Uburusiya. Mu mwaka w'1951 nibwo Abarusiya bakoze imbunda yamamaye cyane nka AK-47. Imenyekana ku isi yose nk'imbunda y'akataraboneka izafasha cyane abasirikare bo ku butaka bw'Uburusiya mu ntambara zose bazarwana. Ni nako byagenze kandi kubera ko usibye no mu Burusiya no ku isi yose imbunda yarakoreshejwe cyane, iramamara kandi n'ubu iracyamamaye, iranakoreshwa henshi mu ntambara zirwanirwa ku butaka kuva ku ngabo za leta z'ibihugu kugera ku nyeshyamba n'ibisambo byifashisha imbunda. Mu 1967 Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete zasohoye indi ntwaro bise BMP-1, igifaru cy'igitangaza mu birebana no kurwana intambara zo ku butaka. Ububasha bw'igisirikare cy'Abasoviete kandi bwazamutse cyane kubera ibisasu bya nucleaire. Aha turacyari mu kubaka ubuhangange hakoreshejwe ikoranabuhanga ndetse n'ubuvumbuzi bushya. Mu 1986 nibwo Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete zageze ku mwanya wa mbere ku isi mu kugira ibisasu byinshi bya kirimbuzi.
iki gihe bari bafite ibigera ku bihumbi 45. usibye kuba igihangange mu birebana n'imirwano, muri iyi myaka igisirikare cy'abasoviyete cyanagize uruhare rukomeye mu kuzamura ubukungu bw'igihugu. nko mu mwaka w'1980 igisirikare cya leta zunze ubumwe z'abasoviyete cyakoreshaga 1/5 cy'abaturage bose bagejeje ku myaka y'ubukure. aba bari abasirikare cyangwa se bakora indi mirimo ifitanye isano n'igisirikare, nko mu nganda zikora imbunda, mu biro by'ubutasi ndetse no mu zindi nzego zifitanye isano n'igisirikare. mu 1989 umwe mu barusiya 4 yakoraga mu gisirikare cyangwa se mu rwego rugishamikiyeho. iyi sano ya hafi hagati y'ubukungu n'igisirikare mu Burusiya icyarimwe yari umugisha ikaba n'umuvumo cyangwa se umwaku. ugushyira ingufu mu gukora ibikoresho bya gisirikare kurusha ibindi bintu byose byatumye umutungo kamere ndetse n'ibindi bintu byinshi bikenerwa mu gihugu byegurirwa igisirikare. ibi byari bisobanuye ko igisirikare cy'Uburusiya nikigira ikibazo, ubukungu bw'igihugu cyose muri rusange buzaba bufite ikibazo. uko imyaka yagiye ishira, igisirikare cy'Uburusiya cyagiye kigira imbogamizi zigiye zitandukanye mu mibereho. ibibazo bya mbere igisirikare cy'Uburusiya cyagize ni ugutera Afghanistan. turi mu 1976. iki gihe ingabo z'Uburusiya zamaze imyaka 10 muri Afghanistan zihatakaza miliyari 20 z'amadolari buri mwaka. ubwo ni miliyari 200 z'amadolari batakaje utongeyeho umubare w'abasirikare bapfushije. mu 1989 Perezida Gorbachev yafashe icyemezo cyo gucyura izo ngabo. uko imyaka yagiye ishira, ugusenyuka kwa leta zunze ubumwe z'abasoviyeti kugenda kwegereza, niko umubare w'abasirikare b'iki gihugu ndetse n'ububasha bwabo byagiye nabyo bigabanuka. nko mu 1985 leta zunze ubumwe z'abasoviyete zari zifite abasirikare 5,300,000. aba nta nubwo bari bageze kuri 1/2 cyabo bari bafite nyuma y'intambara ya kabiri y'isi. mu 1990 bari bamaze kuba 4,000,000. mu 1991 leta zunze ubumwe z'abasoviyete zikimara guhirima bari basigaye ari 2,700,000 bonyine. hari impamvu nyinshi z'uko gusubira inyuma. iya mbere ni idindira ry'ubukungu bwa leta zunze ubumwe z'abasoviyete. uko ubukungu bwamanukaga niko ingengo y'imari igenerwa igisirikare nayo yagabanywaga. indi mpamvu ni imyigaragambyo itarasibaga kwaduka mu baturage batari bakishimiye uburyo abasirikare babo bafashwe. uko abantu bagendaga bahwihwisa ko abasirikare badafashwe neza, benshi mu baturage bagendaga banga kwinjira mu gisirikare, bityo abiyandikishaga buri mwaka bakagabanuka. ibi bitandukanye n'uko abasirikare b'Uburusiya babayeho uyu munsi. ni na ngombwa ariko ko twibutsa ingano y'amikoro n'ingengo y'imari igisirikare cya leta zunze ubumwe z'abasoviyeti cyakoreshaga mbere y'uko twinjira mu birebana n'amikoro n'imibereho y'abasirikare b'Uburusiya uyu munsi. mu myaka y'1940 igisirikare cya leta zunze ubumwe z'abasoviyeti cyari gifite ingengo y'imari cyagenerwaga, kikongeraho izindi ntwaro zatangwaga na leta zunze ubumwe za Amerika muri gahunda yiswe Land Lease, aho leta zunze ubumwe za Amerika zahaga intwaro bimwe mu bihugu ngo by'inshuti, bitabaye ngombwa ko leta zunze ubumwe za Amerika zinjira mu makimbirane y'ibyo bihugu mu buryo butaziguye. ibi byatumaga iki gisirikare cy'abasoviyeti kibona intwaro nk'indege z'intambara ndetse n'izindi mbunda bihagije. igisirikare cy'Uburusiya cy'uyu munsi ni kimwe mu ngabo ebyiri zikomeye ku isi, haba mu bunyamwuga, haba mu kugira ibikoresho byinshi kandi bigezweho, haba mu kugira abantu benshi n'ibindi. imibare y'ibikoresho ivugwa bafite uyu munsi ntabwo ivugwaho rumwe kubera ko ntabwo bizwi niba batangaza iyiriyo, ariko bibarwa ko iki gisirikare cy'Uburusiya gifite char blindé cyangwa se ibifaru byinshi kurusha ikindi gihugu icyo ari cyo cyose kiri ku isi. habarwa ibifaru 20,000 by'amoko atandukanye Uburusiya bufite. Amerika yo ifite 6,300. niba Uburusiya bufite ibifaru 20,000, ubwo bunganya ibifaru n'ibihugu byose byo muri OTAN byiteranyije.
Ubudage bubarwa ko bufite ibifaru 300, Ubufaransa n'Ubwongereza bakagira 250 buri kimwe. Nyuma y'intambara y'ubutita, ibihugu byinshi bikize byagabanyije ingano y'ibifaru byari bifite mu gisirikare cyabyo. Uburusiya bwo suko bwabigenje, ahubwo bwakomeje kubyigwizaho. Umusesenguzi mu by'igisirikare cy'Uburusiya witwa Alexander Goltz niwe uvuga ko Uburusiya bufite igisirikare cyo mu kirere gikomeye kuruta icy'Ubushinwa. Usibye ko indege z'intambara Uburusiya bufite ari nke cyane ugereranyije n'izo Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zari zifite. Mu 1986 Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zari zifite indege z'intambara 11,400 n'abasirikare 5,100,000. Ni mu gihe mu 2014 Uburusiya bwari bufite indege z'intambara 1,571 n'abasirikare 800 bonyine. Uko kugabanuka buhuzwa cyane no kugabanuka ko abaturage ba Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete ugereranije n'Uburusiya. Nko mu 1990 abaturage ba Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete bari 287,000 mu gihe Abarusiya uyu munsi ari 144,000. Birumvikana niba abaturage bagabanutsemo kabiri n'umubare w'abasirikare nawo uragabanuka. Ikindi nuko mu gihe cya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete igice kinini cy'ubukungu bw'igihugu bagishyiraga mu gisirikare kuko bahoraga biteguye intambara igihe icyo ari cyo cyose. Uyu munsi leta ishobora no mu bindi bintu byinshi. Gusa ikoranabuhanga rya gisirikare ryo baracyarifite. Nk'urugero, hari indege y'intambara baheruka gukora yitwa Su-25 Attack. Iyi bayita Ground Attack Aircraft. Ni indege y'intambara ariko itarakorewe kurasa izindi ndege mu kirere, yakorewe kurasa ku butaka. Ibi nibyo byatumye bayita igifaru kiguruka, Flying Tank. Kuva mu 2011 ubuyobozi bw'Uburusiya bwatangiye kongera ingengo y'imari igenerwa igisirikare. Richard Connolly ni umuyobozi w'ishami ryigisha amateka y'Uburusiya, Uburayi na Aziya y'Uburasirazuba muri kaminuza ya Birmingham mu Bwongereza. Agaragaza ko amafaranga Uburusiya bushora mu bushakashatsi mu bya gisirikare, kwinjiza abantu bashya mu gisirikare ndetse no kubaka ikoranabuhanga rigezweho rya gisirikare aruta kurashorwa muri uru rwego n'ibindi bihugu byose by'ibihangange nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se Ubushinwa. Muri iyi myaka ya vuba Uburusiya bwabashije kubona misile ziraswa mu ntera nini nko ku wundi mugabane zirenga 250. Bubatse kajugujugu z'intambara zirenga 1,000. Bakora indege z'intambara z'indwanyi zirenga 1,000. Richard Connolly anavuga ko mu gihe ubukungu bw'Uburusiya butifashe neza, buri gihe bakora byose amafaranga bashyira mu gisirikare yo ntagabanuke. Muri iyi minsi igisirikare cy'Uburusiya cyaravuzwe cyane, ahanini bivugwa ko ubuhangange n'ibigwi gisanganywe byakabaye byaratumye gitsinda intambara kirwanamo na Ukraine mu gihe cy'icyumweru kimwe. Nyamara iyi ntambara imaze imyaka irenga 2. Ibi byatumye abantu batangira kuvuga ko ububasha bw'iki gisirikare bwaba bwaragabanutse cyane ugereranije n'ubw'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Ikiriho nuko leta y'iki gihugu idasiba kugaragaza ubuhangange bw'iki gisirikare. Ikindi kandi kuba ari bo ba mbere mu kugira intwaro za kirimbuzi bibashyira ku mwanya wo gutinywa kurusha abandi bose ku isi.